nagigisa ng gulay. Siyempre, pag ginisa, alam nyo naman yung mga unang sangkap. Bawang sibuyas. Kamatis. Hindi ko na lang nakuhanan. Kalabasa. Squash. String beans and sigarilyas. Utong, palpal lang. Taronggon paria. Timplahin na natin. Patis. Kunting tubig lang para maluto yung gulay. Ito kasi leftover na lechon manok. So ito na ilagay natin. Ito lang yung ginamit ko. Para makita nyo.